مرحبا بكم في كورس تعليم اللغة التركية. درس اليوم هو في المدينة. İkinci kat. İkinci kat. Zemin kat. Zemin kat. Gökdalan. Gökdalan. Asansör. Asansör. Merdivenler. Merdivenler. Basamak. Basamak. Geçit. Geçit. Sokak lambası. Sokak lambası. İlan panosu. İlan panosu. Yay geçidi. Yay geçidi. Yay yolu. Çeşme. Çeşme. Fizikiye. Fizikiye. Köprü. Köprü. Kamar. Kamar. Çöp bidonu. Çöp bidonu. Çöplük. Çöplük. Çöp kamyonu. Çöp kamyonu. Fabrika. Fabrika. Duman. Duman. Enerji santrali. Enerji santrali. Enerji hattı. Enerji hattı.